У нас наши друзья, наши, ну, я так считаю, что Сербская ассоциация дружбы с Кубой – это член нашего большого коллектива Европа Пор Куба из России, потому что они регулярно выступают и поддерживают нас. Не было случая, чтобы какая-то компания или вот по программе не было поддержки сербских друзей. Я уже не говорю о том, что Сербия братски поддерживает сейчас нашу страну. Ну, просто вот на постоянной основе, демонстрируя солидарность, поддержку. И такая же горячая привязанность, конечно, у сербских наших друзей к народу Кубы. Сейчас Оля переведет, и я представлю видео. Ahora vamos a ver el video de nuestros compañeros, amigos, camaradas de Serbia. Hay que decir que ellos son participantes muy activos de nuestros programas. Si no están en el programa, siempre están en el chat, siempre nos apoyan, apoyan todas las iniciativas del canal, todos nuestros eventos. Y hay que decir que ahora Serbia apoya a nuestro país con ese conflicto con Ucrania, siempre está al lado de nosotros y como siempre estaba al lado de Cuba. Света Добриевич, выступавшая у нас много раз в программе, президент Ассоциации «Дружба Сербия-Куба». Y vamos a ver el video y las palabras de Sveto Dobrijević, es el líder de la Asociación de Amistad de Serbia con Cuba. Pre 60 godina američka administracija tadašnjeg predsjednika Johna Fitzgeralda Kennedyja uvela je blokadu Republike Kube nakon socijalističke revolucije koja se završila pobedonosno pobedom Fidela Castra i njegovih Barbudosa, što je značilo novi život za Kubance, slobodu, značilo je pravdu, značilo je nestanak hegemonije i što je najvažnije, značilo je prestanak eksploatacije od strane imperialističkih Sjedinjenih Američkih Država. Multinacionalne kompanije sa Kube, američke, sve su proterane, što je znači i obavljena je nacionalizacija. To je bio razlog, makar formalan, da američka administracija zavede potpunu blokadu, a zapravo pravi razlog je poraz ideologije kapitalizma, ideologije imperializma na ostrvu koji se nalazi svega 200 km od obala Majamija. Sjetimo se samo i prisjetimo se da je od Johna Kennedyja sadašnji predsjednik Joe Biden 12. američki predsjednik koji je na čelu te imperije i koji nimalo, a nijedan od njih nimalo nije našao za shodno da se konačno ukine blokada Republike Kube. Naprotiv, svaki od njih je doprinosio tome da blokada bude sve surovija, sve oštrija i da direktno pogađa, kako su oni govorili, ne samo rukovodstvo, naprotiv da pogađa građane Kube i sve stanovništvo slobodarske Kube. Sadašnji predsjednik Joe Biden također, bez obzira na apele iz celog sveta, ne namerava niti da se osvrne na taj problem. Sasvim sigurno da i ova administracija neće uzeti u ozbiljno razmatranje konačno i definitivno i bezuslovno ukidanje blokade Republike Kube. Želeo bih također da kažem da taj model ili matrica, mehanizam sankcija i blokada koje američka imperija i zapadni svet primenjili su na Kubi najsurovije i najduže, čitavih 60 godina, on je kasnije primenjen i na u ostalim delovima sveta. Ne mogu, a da i ovom prilikom ne pomenem da je mojoj zemlji,
koja se tada zvala Savezna Republika Jugoslavija, da su uvedene brutalne sankcije i nakon što smo pokazali neposlušnost i nemirenje sa terorom koji su provodili prema nama, došlo je do surovog bombardovanja i brutalnog bombardovanja Savezne Republike Jugoslavije 1999. godine, čija su najveća žrtva bili građani, dakle ne vojska, dakle ne vojni objekti, već građani i civilni objekti. Tome treba dodati i sankcije koje imperija uvodi Iranu, Venecueli, rat u Iraku, rat u Libiji, rat u Afganistanu i naravno dolazimo do aktualnog trenutka, dolazimo do rata u Ukrajini, dolazimo do rata, namerno kažem, zato što je to rat koji je povela Amerika zajedno sa zapadnim saveznicima, zajedno sa NATO paktom, povela preko Ukrajine prema Rusiji. Dolazimo do sankcija Ruskoj federaciji, jer tu možemo govoriti o preko 15.000 uvedenih mera i sankcija prema jednoj tako moćnoj i jakoj zemlji i jednom slobodarskom narodu kao što je ruski narod. Ovdje bih rekao i da nas za 2 dana očekuje ponovno po 30. put glasanje u Generalnoj skupštini Ujedinjenih nacija u kojoj će biti rezolucija o ukidanju sankcija, odnosno blokade Republike Kube. Znamo i sad unapred da će sve zemlje, članice Organizacije Ujedinjenih nacija glasati za tu rezoluciju, za ukidanje blokade, kao što znamo da će protiv blokade biti naravno Sjedinjene Američke Države i njegov verni satelit i pratilac Izrael. Očekujemo da će se uzdržati ovog puta baš oni koji svojim trenutnim delovanjem upravo pokazuju da su na strani imperijalizma. To je nažalost jedna slovenska zemlja, to je Ukrajina, a možda i Kolumbija koja je praktički do sada uvijek bila uzdržana. Dakle, tu se ništa neće promeniti i to će biti samo potvrda da su Ujedinjene nacije odavno nisu organizacija svjetska koja uliva poverenje, nije to organizacija koja je branilac međunarodnog prava, naprotiv, ona se pretvorila u slepo oruđe i oružje imperialističke, hegemonističke politike Sjedinjenih Američkih Država i njegovih zapadnih saveznika. Također, na samom kraju želeo bih da kažem da Društvo Srpsko-kubanskog prijateljstva Beograd svih ovih godina stalno je u borbenom stroju zajedno sa svim slobodarskim narodima i organizacijama iz Evrope i celog sveta u zalaganju da se bezuslovno i trenutno mora ukinuti blokada Kube i svakako ćemo i sami organizovati zajedno sa ambasadom Republike Kube i sa svim patriotskim organizacijama, sa svim levičarskim partijama organizovat ćemo također proteste i videokonferencije, okrugle stolove u kojima će naša glavna tema biti no más bloqueo, stop blokadi, venceremos. Dakle, Sveto nos dice que hace 60 años la administración estadounidense del presidente Kennedy introdujo el bloqueo a la República de Cuba, luego de la triunfal victoria de la Revolución Socialista de Fidel Castro y sus barbudos, que significó una nueva vida para los cubanos, significó libertad, significó justicia, el fin de la hegemonía y lo más importante, significó el fin de la explotación por parte del imperialismo estadounidense. Y todas las empresas multinacionales estadounidenses fueron expulsadas de Cuba y fueron nacionalizadas. Y esto fue la razón, al menos formalmente, por la que la administración estadounidense impuso el bloqueo completo, pero en realidad la verdadera razón fue la derrota de la ideología de capitalismo, la ideología del imperialismo en una isla ubicada a solo 200 kilómetros de la costa de Miami. Y hay que recordar que desde la época de John Kennedy hasta el actual presidente Joe Biden, hay 12 presidentes norteamericanos que estaban encabezando este imperio y ninguno de ellos no levantaron el bloqueo de Cuba. Por el contrario, cada uno de ellos contribuyó a que el
bloqueo se hiciera cada vez más cruel, cada vez más severo y afectaba directamente no solamente el gobierno, sino a la población de la Cuba. Y el actual presidente Joe Biden también, a pesar de los llamados de todo el mundo, ni siquiera tiene la intención de abordar ese problema. Está claro que esta administración no considerará seriamente el levantamiento definitivo e incondicional del bloqueo contra la República de Cuba. También Sveto nos dice que este modelo o mecanismo de sanciones y bloqueos que el imperio norteamericano y el mundo occidental aplicaron en Cuba, ellos se aplican con mayor severidad y se aplican en otras partes del mundo. Sveto menciona su propio país, que es Yugoslavia, que fue objeto de duras sanciones y después de haber mostrado desafío al terror, la República Federativa de Yugoslavia fue objeto de bombardeos implacables, despiadosos en el año 1999 y las víctimas eran ciudadanos. No el ejército o las instalaciones militares, sino los ciudadanos y las instalaciones civiles. Y a esto se suman las sanciones del imperio norteamericano contra Irán, contra Venezuela. Eso incluye la guerra de Irak, la guerra de Libia, la guerra de Afganistán. Y por supuesto, Sveto no pudo dejar el tema de la guerra en Ucrania, ¿sí? Hablamos con Ucrania, ¿sí? Hablamos de la guerra porque es una guerra que Estados Unidos junto con los aliados occidentales, junto con el pacto de la OTAN, ¿sí? A través de Ucrania, sí empezaron esa guerra con Rusia. Y hay que decir que la Federación Rusa ahora tiene, no sé, más de 15.000 medidas, sanciones introducidas contra nuestro país, tan poderoso, tan fuerte. Volviendo al tema de la votación en la Asamblea General de la ONU, Sveto nos dice que sabemos de antemano que todos los países miembros de la ONU votarán por esta resolución de levantamiento del bloqueo criminal, así como sabemos que los Estados Unidos y su fiel satélite Israel van a estar en contra de esta resolución. Y también en Serbia ellos esperan que esta vez también se abstengan precisamente aquellos que con sus acciones actuales muestran que están del lado del imperialismo. O sea, que desafortunadamente ellos piensan que esta vez Ucrania y tal vez Colombia no van a votar. Y por lo tanto, nada cambiará. Esta resolución solo confirmará que la ONU hace tiempo que dejó de ser una organización mundial que inspira confianza, no es una organización que defiende el derecho internacional, por el contrario, se ha convertido en un instrumento y arma de la política imperialista y hegemónica de los Estados Unidos y sus aliados. Y Sveto añade que la Sociedad de Amistad Serbia-Cubana de Belgrado, ellos siempre estaban al tanto de lo que pasa con la Isla de la Libertad y van a seguir luchando contra este bloqueo y juntos vamos a vencer, que no más bloqueo, que las manos fuera de Cuba.